wewe Sakayo, wewe Kaongo, wewe mtu ya kutenga, wewe mtu ya uongo. Alitudanganya, hakudanganya sisi. Ni atohedirie kana atohenirie. Ni mundu wa maheni ka atu wa maheni. Ainoke kada kainoke. Watu ya Banana nimekuja kusema pole. Hii makosa yote ni yangu. Mutanisamehe. Mimi naomba msamaha. Mimi maneno ya Kasongo ndio nilileta yeye hapa. Nikamwambia ni mtu mzuri. Kumbe alikuwa ni fisi, amevaa ngozi ya kondoo. Alikuja akatudanganya na Biblia. Si ndio? No gakigona akihenagia ri. Aikode ahenirie ba bishop ri. Akihenia mareverend ri. Akihenia mapastor ri. Nyere gathi wa Gachagua ndiu. Ile na ngenda amuhenirie. Ni atohenirie kada atohenirie. Mumenisamea. Pia shida tuko nayo hapa Kiambaa ni msaliti mkuu. Mwedia wa rorere. Neguo. Ni mwedia wa rorere. Eta gwatea. Msaliti aende asiende. Msaliti aende asiende. Mukujaneri wa rorere athie kada gathie. Naiga na maruga mukujaneri wa rorere. Pia hiyo hasara makosa ni yangu. Kaatiguo. Sini yangu. Sini mimi. Si makosa ni yangu. Ni majohera. Ni mokoro kama hitia mashio. Weka mahitia ti oru. Oru de weka atea. Mimi nitapambana na Kasongo. Ni msukume. Demotideke. 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 Naiga na mara waditheke Kasongo. Na inyuĩ andũ a Banana tũgayane wĩra. Niĩ ng'ang'ana na Kasongo. Na inyuĩ mũng'ang'ane na mũkunyanĩri wa rũrĩrĩ. Nĩtwagayana wĩra. Nĩ mũkũruta wanyu. Akainũka thaa cigana. Akainũka thaa cigana. Akainũka thaa cigana. Na ndĩmere atĩrĩrĩ. Inyuĩ mwaria gwa Kasongo mwahũna ri. Mutige uga gutahikira andu a Kiambaa. Mukemoragia matanuko. Mugethebeaga ni uria murite mukahuna. Na mbeca iria muraria gwa Kasongo ni iria ciretwo cia thibitari na cia macukuru. Muthie gwa Kasongo muria mwahũna ri muinukire akanyu. Katiguo. No tigoka guku kuherekia andu na kumaturia. Andu aya gutire kindu marete, ciana cie mucie, thibitari gutire dawa, biashara ni ciathukire. We wathie gwa Kasongo waria wahuna ri ndugoke gutahikira andu aya. Neguo nitwarekanira. Ndiramuria atiriri andu aitu. Mwanjirire njokaniririe ruriri, ni njokanire kandi njokaniririe. Mukenjera ndacokaniriria ngacaria arata. Ni muranyonire? Ndirari Kamba twina arata. Ndirari Gicũa-inĩ Mombatha twina arata. Riu ndorete Githii, ndorete kwa Baruhia gucaria arata. Na inyuĩ ndaumagara ri ni mukugitira mucii. Ni mukugitira mucii. Tondu riu mucii utuĩkĩte gĩtumĩro gĩa kunyanĩria rũrĩrĩ. Marehagĩre atimia aitũ mboco itarahĩa. Ni mugwetekera maboco. Ni mugwetekera maboco. Nyinyi waheshimiwa, tafadhali mkule pesa ya Kasongo, msikuja kutapikia hii watu ya Kiambaa. Katiguo. Neguo. Riu andu aitu turekanire ati mwana omwe ni ndiri. Mwana omwe ni ndiri. Nende kiruta wira wa Kasongo na ndute wa kunyanĩria rũrĩrĩ. Ile tugayane wira. Nitwagayana wira. Nitwagayana wira. Nega na marauga tugayane wira. Inyuĩ wĩra wanyu nĩ gũikaria mũciĩ. Nĩguo kũndũ gũkũ gũtigatuĩke gĩtumĩro gĩa Kasongo na andũ ake. Na matikarehe mboco gũkũ. Na matigoke kũmũherekia. Marĩa mahumbĩre nda. Na ninyu magarenga caria arata. Nĩ mũhae rũtha ngacaria arata. Kahinda gakinya rĩ. Nĩ mũgũcaria mũmbunge wĩna akiri. Nĩ mũgũcaria. Nĩ mũgũcaria. Mwetayari. Mwetayari. Neure. Maitia marĩa twekire rĩ.
Ngoja kidogo. Sawa. Maitia mwana twekire twathire oiki na ngari ene niguo twakinya rũĩ tukirwo tume muranjira njarie ngari ya rũrĩrĩ tunyitane na Kenya arĩa angĩ turathondeka kĩama gitu kĩrĩa tũgũthura itungati na tutigathura rĩngĩ tũgege katiguo nĩ mũgathura tũgege rĩngĩ andũ a Banana nĩ mũgathura kagege rĩngĩ nĩ mũgathura kagege rĩu tũrathondeka kĩama gitu gĩtagwo atĩa ndauga DCP ukanyita kũndũ ukauga skiza ground DCP andũ a Kĩamba nĩ mũgũcaria mũmbunge ũtangĩendia rũrĩrĩ nĩ mũgũcaria ngoja please kidogo nĩ mũgũcaria mũtongoria ũtakendia Wanjikũ nĩ mũgũcaria mũmbunge wĩna hakiri nĩ mũgwĩka ũguo nĩgetha njete atongoria gũkũ nyambe ndĩna atongoria me haha ndĩna ngatha ya rũrĩrĩ Mheshimiwa Gathoni wa Muchomba watu wangu mko chonjo Kĩamba mayaga ine motuete itua muroiga ne 1 asa ndiraigua muroiga ne 1 tareke njigua wega 1 Kasongo ende mayaga inyo ni mwagenia yani mumetokezea hivi kusalimia Rigiji ate siku hizi tunamwita Kasin ebo moria hi Kasin reure watu wa Banana ne mwetekerete ate reu no mwaka twiciria uria turithuranaga ne mutatagirwo ne mujumbe wanyuka na mutitatagirwo no mwenda gucenjia ne igana mekwenda gucenjia bas sasa sisi tumekuja hapa kuleta Rigiji awasalimie kwa sababu ameenda kutafuta marafiki, amepata marafiki, sasa akuje awaambie vile amesonga. Aendelee asiendelee? Atafuta marafiki ama asitafute? Na mimi Gathoni wa Muchomba si mimi bado ni madhe? Si bado munanipenda? Na ile wakati nitakuja hapa ninyenyekee niwaambie vile nataka, je, mtanipokea? Madhe anawatetea kule bunge. Asanteni sana. Ningetaka kuwakumbusha kitu moja. Ado wa Banana na muthikiririe. Ndamuthaitha muthikiririe uria Rigiji ekumwira uhoro-ini wegie ithurano na uhoro wa kiama. Ni mwaigua? Kwa sababu Rigiji yeye mwenyewe ndiye alituletea yule mjumbe mko na yeye. Na amekuja hapa na ametubu na amesema mumusamehe kwa sababu alikosea. Mumemsamehe? Kwa hivyo na nyinyi tukiwaambia vile tutapanga, si mtatusikiza? Na niende kumwira ndo mwe. Niye nani na Kasongo? Mimi Kasongo nitasukuma mpaka aache hiyo tabia ya kuua watoto wetu. Si mimi ni madhe? Si mimi ni mama mtoto? Siwezi kuwa sisi tunacheka Nairobi wakati Kasongo na serikali yake wanaua na wanatesa watoto wetu. Na tunataka kutangaza leo. Watu wa Banana tutangaza leo. Nataka kuwaomba ruhusa kama mtoto wenyu wa Kiambu. Mimi nilikuwa mama kaunti wenyu. Na ile upendo niko nayo na watoto bado niko nayo. Nimepewa ruhusa na watu wa Githongori. Naomba ruhusa kwa watu wa Banana. Nataka kutangaza kama huyo DIG ambaye anahusika na maneno ya kuua mtoto anaitwa Albert Ojwang. Kama hata jiuzuru
Mimi kama mama ambaye amechaguliwa Githongori, nitaongoza wamama wote wa Kiambu tutoke nje tuseme Kasongo must go. Wamama hoi, wazee hoi, mutaniunga mkono. Kwa hichi hata jizuru sisi tutatokea kwa barabara na tutasema one time Kasongo, Kasongo. Asanteni sana. Haya, niko na